የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ጋምቤላና አካባቢዋ የምትገኙ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት የምስራችን ይዤ ምስራቹን የጋምቤላ ሕያው ቃል ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ከመጋቢት 12 እስከ 14 ማለትም አርብ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች። በዕለቱ ከተለያዩ ስፍራ የተጋበዙት አገልጋዮች ያገለግሉ፣ ወንጌል ይሰበካል፣ በአምልኮ እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን፣ ለበሽተኞች ይጸለያል፣ ለሀገራችን ለታሰሩትም መፈታት ይሆናል። ስለሆነ በዕለቱ በመገኘት ሰዎችንም በመጋበዝ የዚህ በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እጋብዛችኋል። አድራሻችን ጋምቤላ ምክር ቤት ከፍ ብላችሁ ግብርና ቢሮ ፊት ለፊት እንገኛለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው። ተባረኩ። Gaaniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, amantoota naannoo Gambeellaatti argamtan hundumaaf waldaan sagalee jiraataa damee Gambeellaa konfiraansii hafuuraa guddaa gaafa bitootessa 12-14tti isinii qopheessitee waan jirtuuf hundumti keessan sagantaa kana irratti akka hirmaattuu eebba kana akka taatan jaalala gooftaatiin isin affeerraa. Konfiraansii kana irratti wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaan hin lallabamaa, ibsittootaaf hin kadhatamaa, waaqayyoof faarfannaadhaan hin waaqeffamaa. Sagantaa kana irratti akka argamtan jaalala gooftaan isin affeerraa eebbifamaa.